karajo ya kalau sore-sore mau deko. Ah, karancak nih. Kalau enggak mau dia pukul lah main polisi lah, Pak. Enggak lama main poli itu. Aneh lama. Iya udah so kan. Hari gini sedang angin lo bawa nak bisa gini banyak ndak. Tuh doh. Main layang enggak mau. Kalau mereka tuan cak ya. Ah, mula. Mau. Mula ya, mah. Di rumah. Bari ndak ang bau. Lupa lo anak lewat po tadi doh. Orang kecen tadi doh. Kalau itu mau lah kita jepit layang, dia nak jepit layang nah. Oke. Malah mau jepit. Ada pulang lo ya, jepit layang pulang lo ya. Ayolah, dan jepit layang lo pulang lo. Baca roko. Layang nak adu lo lah. Lain nak bangi keren man kok dah. Pula caro kayaknya. Lain nak keberang Irfan nak dua layang yang tadi awak dah janji je nyawa. Tuh, keribaan ni kau ah. Tu pajama. Baik nak dua bawa layang tu ah. Mana layang? Layang mah. Layang awak nak dua tadi dipakai sama dia. Ala putih pula. Tu, layang mah. Oh dipakai lo dah bahan lo lang tu ah. Putih lo kali. Baca role. Nah. Layang nak dua dah. Tu siapa yang bawa layang tu ah? Mah. Itu ah. Oh iya yo. Season di mana? Iyo ya. Woi, kenyang lo. Ah tu. Ah, Den. Iyo ang, sialo le. Kamari lah le. Oh, tu. Iyo, ang. Yalah. Mengai lah kau. Nak main layang. Kau layang nak dulu ah dipakai lo digayik ya. Ang le bola layang mah. Ang bola layang le bisa pinjam sebentar nak. Ah salah doh. Layang tu. Wah. Main ale mah. Mula. Aden macik tali yang bawa layang-layang sikat sinan ya. Mula kali mau. Alah doh, nak usah jauh. Alah kau lah jauh kau mah. Alah tu. Alah, lapin lah. Ada ke bawah, doa nak kate, doa. Talinya mah. Kau hang kau lah, baca roko. Hari ndak ajar apa jatuh layang tu tali. Mungkin ini ngerajuan awak nak. Jar pajamo. Ya mula. Awak lo ni kerajuan ya. Punya pajak. Woi, Dia Glenn. Dia barang merang les kau. perang yang kau. Lang layang ang pinjam sama kami. Talinya mah ndak ngagi ya. Tahu tadi dan kira kau uang nak layang nawar talinya. Ang nak ngerajun kami nak. Dado doh. Alah kan ni pancak kadau ah. Yo lo salawan tak mau ah. Ndak termaafkan uang layang kalau kerajuan modai kau. Tenju tu aja le mau. Mau kali. Woi. Oke. Nak main layang. Kau layang nak dulu ah dipakai lo digayik ya. Woi. Ampun. Ang nak ngerajun kami nak. Apa dah? Dua ya.